Sementara singan pen iya pi komno ban charge ya kan ka mobile phone da une u bateri solar. Une u bateri solar ba pila ban thiet u hakador khat as paringka. Bad ya une pen charge da ka solar panel ka ba si watt. Sementara pen i komno pen charge ya kan ka phone da une u solar bateri. Sementara pen sim ya une u charger jongka solar. Uni upai asparingka berada pitien. Tuin pet uni uri basau pin konek bai hang ni ha. Hau ni u nang ni bateri positif basau. Nang ta uni pat uri bayong pin konek hang ni ha. Bayong ni positif o ni ha negatif. Manang ni pan udah uni jing pelip pindah pelip tu ba uni udah jing pen me. Panang tu bisa siapun. Tu kalau ya teflai I bahkan ni kalau long bat pin charge kan ni hadu bahkan dadap. Tu kalau shibun dah kum tu